Kailangan kaun Jesus, kailangan kiyang kauna katin mo itong chelas nga kan maur, bil patuto pong college po yan bil kak yung kiyang katil sa polmangkot masan. So, mensang mau, sawas, sautuk, ang korusya makatin todo ta, kailangan kiyang kauna, iyas korusya, ang tunay panene, tunay way, Mempumpi na narapen sampa. Yaw sama kumay kacungkat kata sang lale I welcome kami. Uy kalangan kiyang kaunom kacun inangi. Men ko to yang Bible study. So kom kacun lugar mo panene, kom kacun share video it. Uy men masanang ko ten lelang armas korusya. Sang ni na wiget iba jowaner me ibang ko saya tuan. Armasan sapal o Kamehlele poson. Ayoy ko saya kateten morso duk ranich pang ko saya Koluhla. Koluhla o Kamehlele, trust and believe. Lakap pang ko saya baptizing bill. So lesson pa yung niya kasampal. Ikinintame ime tanto poson. Magcebang kawatan niyo. Ceban rukpana songan cakaikan mebang uyata posano puen kota cem. Okay, so I karapan kasampalin lesson makcel eyu kupana nan wicket. So kaunom kawit kinya yen focus yen kento wong ata sambong eyo bangos ko saya ata same lesson. Okay, lesson bayo. So lakapang ko saya baptizing bill. Nialem koros mesek baptize ap mangir ta ang buksaraw ko sa iya ka baptize ipagidak cheban baptize. Okay, mamiwasan kauta kom genyang nantiyang tron sarawikan and baptize I komila. Ama so check up baptize pon telefon. Me koy se baptize lar pon telefon metuecha mainland pon pe. Okay, kolar pa kita bil kolkolong yan ang Zoom kapakapala tuti. Cebang wuya al koros pagchailan paik. Iramang kapkapantela pagchailan paik I makasampal. I katapan Bible study. Na cebang Bible study cecay kiyang wuya lale watel ko kairta. Amak cebang kan rongo-rongo atas sutra kak. Cebang sutra kak. Cebang sutra kairta. Koti email mau anso korusya nganen kot kuperang kauno kemparanong trail. Makomu perta komu insens wet kom tro komu mo ngoy mo. Okay, chanane tune up. The tuecha frequency tuecha radio kan ceban kaprong mania channel. Ceban rong mau, ceban kon mau. Kaprong channel in kauno. Mensangan ranwat. Okay, kaprang channel. So jeli bil dame Satan. So jeli bil dame reality and more. Kate gung gechal bang kapr tune up. Ari atan tune of faith ata poson. Kaun Jesus wiayar me korusya kamu yongoy punglarengkot. Puegi ata poson. Kamu yongoy alesang kauno. Puegi ata poson. Okay, so poson me got mokit. Me got mamamor. Hallelujah. So ranwo jibang ko saya Koluhla o Kamehlele lesson ni gitar nan page in kona bata. So kom kak print out tepil sent katar sili on mo panay. Song riyaw me panalayang aramasaman more cup. Song riyaw panalayang aramasaman more cup. Yeyi Koluhla o Kamehlele. Koluhla o Kamehlele. Okay, po yenan ke more cup. Iwewen sapal. Koluhla o Kamehlele. Okay, masan Mehlele. Mehlelen Koluhla eken wato Mehlelen wokila. Okay, armaskin. Hayalita Christ chukulan lepo. Ake Koluhla Kamehlele. Ma Koluhla was sincere as sang maslale
Kom kon pilipili mo komunya tao. Po kom sang ki yang bot wana melel. Ria abang wato melelin wukila. Okay, melelin Koluhla kin wato melelin poson. Sotra poson ka kerta. Ma sotra Koluhla melel. Okay, ramas kinta. Iwore larnan morin solang ischuan kisangan. We kan de. Whatever excuse. Ijagarapan mo. Sotra no Koluhla melel. Half commented. Okay, to ja ekis. Cheban melelki. Cheban wana cheban ngonki. Atay melele nipsapalo. Cheban kon, cheban cheban ossa. Ya chel wiya pwe. Outstanding to ja megot merutungong trail. When do ja chay ko popoda wana cheban chaman. Okay? Sacramento yo mo to ja megot metel wiya chaman. Ngayal da Christ nan 1995 kedua isak lemau bantu ko yo glok lemau mas walu so ibil chaman che ya mo ya be over sambare ya isak tauli abu chaman pokita puegi istel kam kis niklena wai I mamang ki yang got wana atana ya sa tame itipan oh my strips abali bang ko lananel so do it me rectify to it ngoi go lama a kaudi okay so omu melelin Koluhla ebang wato melelin poson masanen kri Koluhla weki woglan malial o mongyong mekon porye ne masliki okay me weke makom alialuki degree rakanda 360 ponoponio ma degree sa cosa ya degree mo pono ya mo sa song 360 degrees ponoponio ama ponopono ala pare yai isa yai west ngai ko la pali west mor sapung a Koluhla watki kosang west kola east kai te kola tro utinan lo ka te bil kola tro so tu e kosang e kola ren pi I Koluhla mo okay tu e kosang ni yo point of life kolang ni yo meleleng Koluhla kin sansal sang no woklan more karata mai pan testimony ta ko tu yang yara masklang ay mo so woklayo ro Kamehlele so woklan more ekade data meleleng Koluhla okay karasara sang Koluhla memenang puk sarawi pen Jesus ko galengitin an ma ke isak lemawa masani wengot lelodor kumail Koluhla wulia kapala o poson la ronga mawo okay ibang nakis sayar okay sin scripture po yaki okay aramas kaninda Christ polar strana na Koluhla Christ polar strana na Koluhla okay ma Christ polar is Koluhla imi ba mamor kisoy iba mamor kisoy pues Koluhla sa tu yang ya meakot okay pil mia momotso yon nan mainland popular naman chowe kan karayang million wan parano kan patang ke Koluhla para mas tensions wet ikang yang songko okay kang yang kolan sarau metuwe kolan perenjor so sa yalen okay yalen magtebang Koluhla emasani Jesus mona lupulao ya isapul ma kayon masan repent the kingdom of God is here chelang Koluhla wengkot masani wengkot lelator ime wata wengkot lelator kumai Koluhla wulia ka upusan la rongamao ya rongamawan is about to die katombola pwede kamuyongay so Koluhla wana patal rongamao ime Jesus masani okay niya sa mga katito patang ke Koluhla kaya ramas kangen dang ramas Koluhla por attention sweat so chay na Koluhla Luke riesak paisak weno okay Luke
Riesak payo. Paisak wanawa ka chin masani. Ituan menjungdiar met. Masaya udan pan lokolok o yasata sang mela. Nikasluan ran. O rongomau en Koluhla. Enan kapet o lapopendipakan ang panlok sili wasakoros. Matawa ma? Irailagan maganuwang chestana na Koluhla po Christ pular. Ayawewen puksaraw yamasan isangan masan kasampal tuwe chama. Emasani, lukri sa payo pa sa kono. Yituen menjungtier en met. Masaya udan pan lokolok. Kokopioma, Kokopioma me luk prong tra kapreyang. Nanamweyo po yung kakela kaki. So long ka marapat-patakong. Huwag kasampalan rananana Koluhla. Yituen menjungtier met. Masaya udan pan lokolok. Uya sa tasang mela. Nikasluan ran. Urongamawan Koluhla. Enan kapet. O lapopendipakan. Panlok silinan way koros. I karapan na chay pang kusilintang ramas. Koluhla. Ipsapal. Muidang Christ am nor. Okay, pagkita. Christ mo ko doon lapo at atipom. Or may pan sa yang ipsapal. Isa sa Koluhla. Way kong kao na tipay ka. Irong-rong ata. Sapal ma story. Isa sa pang uyayang niya mekot. Okay, ramas naman makin meleleng Koluhla. Lukwar lang kao no. Imakin wukla. Imakin more kita more ka. Ibruwano eworiao ischapang watakatap. Niyarala pa ko sa iya. Child tatok, child Koluhla sang tok so katrapakan. Okay? Koluhla sang tok so katrapakan. So ikos ko sa iya ayome. Christ wato kalangan. Anan masoro wiwiyat da tok pokotron pung generail. So kisan tok so katrapakan ma. Okay, sangat-sangat please God. Sangat-sangat kaperenta kau noa. Tama Christ watong kecail kalangan ng gojo. Icay-cay panale. Chay choko tok chay lale. Okay, so chay lang Koluhla sang song kan me so katrapa. O so lang kau no. Ipsapal. Nan wiwiya. Okay, wiwiya mo rin Christ. Mo rin Christ sa katstor. Pola, patapatak sili pola. Ngayon sa raw katsti wiwiya riyaw. Wiwiya riyaw silisak. Silisak wano. Wiwiya riyaw silisak wano. Wakachin masani. Aryaramasan Israel kan koros. En utan asan melel po Jesus makmail pasurediang ni lopo. Yei mekot. Kaching kasapulita. Puen kaun o masaya. Aryaramasakan arong ermet. Drea pato gila melel. O pato wanong pita. O wan paronchego. Riatoko. Arya tame sa banwuya. Peter ap supe yang rail, amanaman kumail. En Koluhla, wuliya kapala. O baptize la ni Maren Count Jesus. At pumail ka ng pangkak lapata. Kumail ang pan alangen sarawi. Yay kalangan neo sang renkot. Antawa sang ngilamaw. O kaya ramas kaninda, yamunay panalangin sarawi. Ay, ikarapan na chay kinta Koluhla. Ipsapal. Lukoy ang Christ na namnor. Ngayon saraw pa ang kachlong. Okay? Okay, kaninda. O patakin siyembe, patakin efriyom. So, patakin puksarawi. Patakin puksarawi. Kaya chon mo so koros mo Kamehlele Jesus, at chay patakin ka pa sa mga choyo. Patakin puksarawi. Okay, masani. Kaya pan, aramasakan sa mga sarawi kachti nan wiwiyaryaw aramasaka ronger warangko arail rail me bugriyak tongues of fire ngayon sarawi tiyata po rail lokolokaya choror. Okay, kumail sa chopungki hachking kapakap lokaya choror. Okay, apaliyo masabang kapakap maliel chor puyagi peptaiso ko san ren ngayon sarawi
riyan sama kon baptize ngayon sarawi ipatangki sus chubang kap kaprayang ansa may saik patangki tagot lokaya choro ris chukun muya puwede kapono-pono ngaramas ansa may patangki kom ka chunurong nan video kan yawewen lokaya choro kamao pa trial okay lang Satan pana kang chailen ipsapal so pa chay stutukiyan chay ko toro yang ipsapal ansa what Satan kang chailen wiya tame melel puemen eng chailen ipsapal ap luwet eng chailen ipsapal ap chay kapakapakan so manang men chailen ipsapal ap chailen so lang mal okay so kareta nanchiyang kelel rong masa ng coach kay tektama kom matawata okay yung ay kang kan discourage po okay kung ko say nampunga child dyan nampunga so lang kung ko say okay tilo kaya choror po aramasa kante who cares kamu yung ay sasak chana na sala okay chay wasa kay te ko sa men kaprani armas melel kareta okay armas kung kailonggi ay ko say apo imang kaprenta court imang ko say yawi tame melel sanang puksarawi eu rani bang kasinen mong kauno okay so penay reker tren court me wiya makom kang yang rong ay patangkan ginsanamay ko promay apang ko saya tame melel subang ko saya tama ras men rong okay marakang rong resetro kay rekang rong ya rekang rong masa ng court so you understand we atama ko sambal instrument okay la okay aramas tensions with ay instrument kita cho okay para so kay ten ngoy mo okay hallelujah Jesus say thank you Lord so emasani asa maramas ko ronger wow i Jesus mo me prophet kan ko saya me abangach to we are masala to ragamela rapuriamay okay dasap ang we aposan kak morla tama pichen tayong rail nan silisa kwalua pitrap sabang rail amanaman kumailen Koluhla o waliya ka pala matawa mamurin Christ so mon Christ patapatangkir Koluhla waliya ka pala winggot korandor imawata winggot pola ang sama kumuban aleta Christ winggot tiyatarayamay murin Christ Israel kan mesay kiyang ipsapal repuria mo ikiya Israel kemelar mesayaw tarabang wiya poren more Peter pilko saya the same thing Koluhla wiliya kap penganan court and potlong rem matawa kareta ke chay so lang icha chay patakan ma magchay ko saya luki say he wutan foundation he wutan person and rongamawang Christ machay ban patangki chang Christ pui ma chay kauno wangki sang me chay kana pola pokchailen ka kan kemawr okay nan Paul ut esotyang Christ kamorla muring Christ kat laro kotialen ngen sarawi an Paula wewe bilduecha yang Christ an sama Christ alialu pon samba okay so we are riesa keu ako saya ipanawi men susakan Paul makas sa ipanawi men susakan o bil men liki kan is men liki kom yo ngoy just yang men sus just yang we bil okay Paul buna we are riesa keu ipanawi men susakan o men liki kan boy railen kun wuksang teparel kan o wukdak yang court o poson maran count Jesus wukdak sang teparel kan wukdak yang kauno kareta kom chukak katan kun komi o isaw lang pwegi kun golayan sarawi so Koluhla waliyakap ime saw lang okay ime saw lang ime Christian born again Chamantay ko lang kalok iyalo na ampungan hol riyaman isa sa mirawan para nila meme sa busangan may men kalok bichuka chaban ki tarmas ndagan ya so alu chana ampungan hol riyaman chaptar kosay awi pagkita chan sa anso cross ara kosay ko chaptar kosay ira kilkilang ya matawa me ngoy sangan Jehovah Witness abe the Mormon abe kilkilang yaw dan iramen tesi
yeah, a person. I'm a Christian, born again, saved to the bone. Udan, hira puria mo ibuegira, dana iman, ira sugun kilata ramas iman kalog. So ang yaw dan, chailanana imagia chay kalog. Kalong ki is Jesus, tami akat to yang child kasambal. Okay? Chaban udian nan mayat persecution uwang so lang makayon loud nan media nan government nan sampa and so on tested and so on song pa na tayo poson karada makomi ngoy so chokoyer tanan masa ng court chaban lalawa kauno chaban yang deny chaban yang bonsawala Ari ija la na mapan mauro ye wong kauno baptizing ngayon sarawi Koluhla wilia kap ngayon sarawi tiyata pawe kisin saulang chalanana upgraded upgraded ngayon sarawi pumaso chaiban wimp chaiban kuwi sili armas lalawa Christ chaibil nen lasili chay chukakugita chay poson okay dame bikansen what mo on katrail solang upanan nan solang loud tuwaja chay waste time mong court amak chay durinup sa balok chay wiyala e warmian kalok sililigian kan para mas memela sa kauno ama sopo chay malawlaw yer apil upanan ampunga chay kay samba pokon pan wong katrail samba pokon pan wong Israel Pokita, we Philippine court. Okay, one world government, what resign treaty, agreement, the Eupana, we lautaka. Kumbang watak nan, Kodiali sa Kosokosoya. Eupanan, we lautaka. Okay, we are here. Ija mawin and Armageddon, mawin mabangkalas yala asay kuyawi. Rapang Mawin reupana rapan mawin Amerika kailong gigi Amerika puegi Trump kaskasina ng pan Israel. Okay? Amana ramas mepan William T. Trumpi yang one world government daker imunan sa mo pa way ka rapan mawin ang Israel rapan kalawe di mo puksaraw ka saya. Israel pang war lang kauno at Jesus pan show up Bonana oli. Okay, and so what? Chaiban rapture air. Okay, so a child person, Macom could mamer tour so to me wong comi, catete Christ to teacher. Comanane sabal, Koluhla will yakapala calcalom kita, armas corosanana Koluhla will yakap. Chai to join Sarau Chaiban melan antepachel. Melen. Okay, kareta chaiban rong irailakan mepil kosanan euposon joror sangan Muslim Hindu ape iraila leta Christ restu dato wogitala tarail ko Koluhla wali yakaprai lassa ngen sarawi imera kukito ayma yau kupuk sarau pel sipalay kichail po ikia chail kairtanan Tiago wiapa kemesang a chail ngongki pumiyang en sarawi Karita chaiban suji jar kita chailan lar chaiban men kaunon parong ke chail akakuyawi. Okay ban last kila scripture me te iran book nan Luke Luke isak lemau ben Jesus ipatangkir ma ria yunalin pil patangkir pangkap yang aja for the sake of this lesson Luke isak lemau isak silu isak eulel isak riau chupang watakata mai kachin ka kwatak mur apsayo ola man manang ke pucak riaman pucak chukuchuko apakia so nanara ira chukuchuko isak riau pucak apakia so ola muidang chako kokola okay
Epilataran masal ira isak silu ira isak payo amamor moren peren malen sampa isak lemawo eloy wa morasong yung musakla chay mga istorya yung musakla ka mga puig pon puig net puig emasan puig mga chatutu ape okay so me karas me sameno pos what end up lale look yang wayak chay banda rock bottom tuwecha poita insena mau songkan o apa perete mi pata ulul eurano mang lalikanan kabe de yawan rocken matawalar yawasa ko sangya wang kalanganen wok lingan o kansa na mawan wasay ko sangya ay babaw nalutu ka o travel mau sang irair me milale okay men mga yar matawatan puralaren samo ira chiga isa kwaluwa kayo kasampal beso cha matamatawata euda o masal. Okay, so iwewe ang Koluhla mo. Ekiyang action. Eka ako wailale. Eka mata-mata tayo nagalan puyi ko email. Apso. Kapulikiti tami milaleo. Uda. O aluwe. Okay? So Kamehlele makomuyo nga yupsapal cha uda sang adramoren mas. Ja aluwe na neo morkap. So kung ba mensway kita makauno yang kami. Miya sapol mo testimony. So lang man mesotra sapol mo testimony. Anano Koluhla wali yakap ipsapal. Testimony tuwa chipang katete Christ. Chipang koso yapoy watakata. Apoy bang koso yapoy kon tame yang. Okay? So ira chiki sa kwaluo uta o masal. Ria isa ko so tuwa on his way kapatal tama paninta nga papaw to truck lang. Pugita anso ko sa papaw kaskasik. Puapa to truck lang. Apapaw tranga. Anso chay mga istoryo. Ewi ipa kamenlaw kikilang kauno kikilang apapaw pakmak. Chonan to west chorong. Okay? So como yung ngoy chade matawame. Atra kosay ngilamawa imakaw no karongayaki. So atra kakin ko tong iyo karongayar. Okay? O a parent ulul. Eschebil aniki yan sa rong mas makapakapen ngilamawa yap makongukso. Manginan ko pura chalkak. Nigulak na kamu yung ay konta chay mong purutong kauno perenta raw yawi. Karata kete ka pantela. Okay, chum Bible study. Kun rongeray Bible study kano sang laro anak so chow yamekot. Kahit ang Koluhla mo emotion. Okay, matakin tesaro, sensuet, feelings. Kaya wayan ta feelings, senses in nan lola child nito na chay kapupukta. Kahit pilan masaykan Koluhla kahit may utaw ka uyayang uya pa i Koluhla. Okay? So niriyaysa ko niriyaysa sa mawaleta. Epilew lukaw yata lukon nanchon bas sa mawakare wato lukaw kalikaw yata. Asa may rapor pa na pos with the moms with the megaras mela. Apo eker wato lukaw pupen lukon sons and daughters of God. Okay, wato ringen adority pung kapureyang kaya nga sujan paranen pueder cepelende ngalngalis. Okay, pararan ninne. Okay, tresima kalukawiyata ariyap ko siya kangadip so igolulan mo child tipan post with mekaros patchugul portong kauno inenen parent open hearted receive. Okay, kareta iraman matmataw sa pungong coach ko sa iya maoy inenen tipan kauno kailong kiniya
Kasaya nampung sarawi. Jesus me uya karasa-rasa. Karasa-ras tu eda karasaya ang dama udan melel. Ar dama udan melel. Kasaya lembagang god. Ong ketelar mas tipanakan. May pamimi jenikelen puigo ngay mela sautuk. Pamelan pon puig, masan puig, megaras me patchkul tu echa puigo. Okay? Puigi ludo sang nikelo alia lukudo. Chay kos nan wata esong kau kos-kosaya kapakap kau nos chokaronga. Kau na peren gitar, men kapachatar, men aletar, men kamatup. Okay? One soul, aramas chaman. Kutong kau no, we na lang pon perenta. You can picture me, puigi masanang gojo, Jesus masaninan. Suni sakpayo. Ew. My demo itang my mongyong kanan punon. Don't let your heart be troubled. Okay? In my father's house, nan wing court, tirin mansion, tirin nim kasalit. So masotra ni mom pun sampawat. So japin ni mom. Tuwe chongoy. Okay? Nimatra mi minan lang mansion ikan be matawan. Mansion. Makao na masan ni men nimoyo nimon linan marki nim kasalit. So ikan matawa me. Chon lang kan rail. Puya ko saya. In my father's house are many rooms, many mansions. Apang kola mo, puweng kachin kao na po ang kachaylo apang puroto. Ari. Aman, wamparo na testify, kuya testimonyo, tanan sa mga neolel nan lang. Eklang sili, chato cha me miao, ura so cha palang so cha mansion so cha nimpa sa ka me yura mano. Complain lang. Chon lang o dami na mayaw sa mo po. Iwan paron waray lara. Ikisa, ipapanga tok mau kan. At chon lang o ko sa yaman. Tamag may kan wiya ni sampa. Ima sa kan wiya ta tipson wiya ta numamail. Armak may wiya ni sapong pok mail. Suway kitak mail. Motivo sapong. May ko tiyo me sotalil dala rin lang. Resakak tatongki. Arya ko saya me emimi chomoa aramas aleta Christ pesambawat. Adana chonlangkan wor ko saya. Ay, ekeratan aramas maleta Christ. Aleta Christ ranwat corresperen. Okay? Ime because imano kala scripture apu wata katar. One soul kutong kauno. Whole heaven rejoice. Haramas dirnaral testimony. Mayr lang ngenerail ko lanan lang der ko lay mo ni ngenerail ko lanan lang karta ko mo yung ay pan menanana chaban menanana miya chel testimony song ko po kinene nang katangete posono kakela kala so je makakisang ma amo posonan so je makak katrawoy yukedi mamiya peno makatete nan lang o tama kauno wiya yang komay. Okay, so ma kom kachin ye yang ya sek pagaw kom kachin muidang Christ am nor alo mo. Al po kom yan mor kap meleleng Koluhla. Ibang kapakap kom kak wiya ki sapon mo kom kak alasang. Okay? Ansa wala siging kakilakay ang kachal tamo ka sompal en pulitasang nan mongyong. Karata ma kumailakan magachin iye wang yak lokwat tirin aramas impam kom sutur kakutan meleleng kapakap po. Ay makatrap was ama kom katkatian kelebla. Pileu ruwain kapakapen pileu ensang na namo mongyong. Ensang na namo mongyong. Okay? Ansa magchayban lil nan lang, magchayban lil kila nan lang, magchaylip sapal. Magchay Koluhla, magchay wuliya kapala. Kay dek magchay ganyang wrong story in Jesus. Okay, chay wronger story in Jesus. Ta magchay wiyayang. Alright. Ibang kapakap kom kak wiya kisapol mamoy. Masaik pa kayo kom lugay ang Christ. O mo naurip sa palo kalulan mo. Kom pampartisang kauno o kapakap. O main kaun Jesus. Ipartisang kamoy. Ipungkiyang kamoy. Ngoyar mas tepanaman. Sang niya iputi. Kairta. Lalotok lokwet. Kamehlele. Christ pola. Puwe kitepaikan. Witen kiniya. Njang Christ. Makong iya.
Katlong lale. Kauniata. Sang metkola. Wiagniala. Songanaramas. Kom kupurgi. Yen wiala. Amen. O maing siwa ko kaun labalap kalangan en kami. Kabunga maramu sarau kalangan kabingi yang kamu korusia Lord. Nan rumwet me bilewang sabul mamu masan. Irailakan me kasamu kamu na narail meur. Ngayon sarau kamu katin masani nan sabul mamu masan. Ngayon sarau katlong. O kaunta. Yiyangi sawa-sawasa. Ipakiraya mo yo Lord kami yang katong kupuro kapayata. Korusia. Kamu katin kawasa kat malia at mongyong. Kalalela, kalautela at poson, kalautela at perenki, kalautela kat kito Lord. Kau makatin mangi korusya, magan wiye kasaya maraluwet, tara wiye pepe yang insenarail kan, kemewe sang utangan trepelkan, kemewe sang likaman ngayon sa utrakan, uy kapagap ko kami yung katin sawasa, nan ngananara masakan o Lord, porangkak, partisang kami, pungki yang kami, inaw koros, magam katin masa niyar. Sen memor ke poson momi, masotra poson sesuka kaparanita kami. Poson kelep mesale sang kami. Songkan koros makam katin wiya yang kijer. Kam katin kupro kapayata win ponpe. Kapayata at penene kan Lord. Irailakan mepebunsa sa sapon momo kalangan makong rail. Irailakan mepekailong kengkit ni sokarapa makong rail. Kapagap kiyang kamu minimin pananan momot sokan. Kiwe sang ngan saud, nganen katiamau, nganen piti nganen likam ke mewe sang. Penganen minimin panan mia, lempak panan mia, Kamehlele makam kungatin wiye low-low-ki. Sapol mamui kan o Lord, koras makotor reyame, rangkak kelail, sangkak trok wasa, kon wasa, tama kupromo yo Lord, kamaurong nan nganet, pusader mamor seli ki penat kasanti mamui. Sa kaporayang kami at kapeng kasabak kalangan ng kamakaon Jesus. Mawiyat kaon at sang kamor. Amen. Amen. Amen o kalangan ng kupromail. Kumay kating kalangan o share video wet po yung kaklilong koro sa chay panene. May bilana na wrong Bible study. Lakap ko sa yayar, may lakapang ko sa iya baptizing pil. Baptizing pil o nialem chaiban baptizing pil. Korusia mesaik yang baptizing pil yeraman rong masan o kapantela. Mamia sapul mo peitak ito pa. Intung yata comments kan. Peitak. Tama commentak. Okay? Chaiban kan pagrengen sarawi ang kaskuli chai. Chaiban rapaki. Pasapang sana ang puksarawi. Chaiban kan kapayata. Tama yung masaniyar. Chay shemen umong kot kau na pa masan. Eu mekin kalap matawama. Nansoni sa payo Jesus masani, don't let your heart be troubled. Don't let your heart be troubled. Kade mo ito nga mong yung anan punot tenin since wet. Okay, so eu mekin matawama. Niya kichay pa umong kau no. Arngoy banda. Makong ya maingis choke lail pueki. I want paronos try. So chars try wewe. Kau na pa masani you let it. Pwede ko sa yayar kete mo itang wat ko mia anar aramasa sa utrar mala yang amoy sa utrar. Ko mo itang. Ma istuale sang kawit kan I want parono. Pakrengot. Okay, ang kamera ni kami. Aleta kawit kan me. Kon ngayon sa rawi kikiyang kami. Kami yang kielai. Kau nak untuk tongki aramas, kau nak untuk tongku wasa, kau nak untuk tongku wiapa, buk jalan kielai. Karena orang ya sudah jalan excuse asal mencapai umong kot. Mai benda, oh main kot. Isu yang wiaku peramu pergi, cun sarawi kan arai sujar. Emasanier, don't let your heart, don't let. Wat ki, dami sama-sama ko saya. Ichukak tatong ki yana manaso charp and testify ya. Ay wiya ba kan email wat ke mongkot. Imuita. Pen ngoy imuita. Okay, me pit Satan kauna ka melar. Kelaban Satan retail. May kos ya me luwat pe easy imuita. Istudan rapaki kauna.
istuda nak cik-cikila mongkot. May ba nak cik-cikila mongkot rabang kitong ya ramas maban sa saya. May ba nak cik-cikila mongkot rabang balian tamak kaupay. Okay, may ba baik yang kau na sa koros mamor na blessing sa koros. Kara day mangkakilakay kichel ranet iramen pointing finger. Iramen itidi yaman konda. O magare day luwat. So, masana yer ko mamuitang. Don't let your heart be troubled.